Mukethisia mwenye mutegeri wa Weru TV kambete kintu kya kunithite na mbere o wega umundi ni tariki 4 cia mweri wa mbere mwaka wa 2023 mbetagwa Kristo NJERU inkugwatogeni tutoni cia Weru Thaa Mugwanja tukiambiria kirekio thirano kia kithomo gya kurutana aritani magutara na kinyagia kwandikithia arimi kikithiete na mbere muci munene wa Nairobi kiria gitongoretwe ni CS wa urimi na ndethia Thaa mithikari nturi na ugite na kwithirwa kirutaniria wira na magovernors ma county cionthe nontu kunde kana county cionthe ni ciethagirwa ikirima akiaria nkuruki na ugite wandikithia uyu wa arimi ukethirwa gitetheria arimi banene bara makethirwa makigwata into cionthe cia baita urimini wao kumakire thirikari na beyande kumatetheria kwithirwa makirima wega na kinyagia kugwata maketha mamengi nkuruki na uretie aritani mama kwithirwa makigwatana na mashibo ma SCC na kinyagia county commissioner nikenda gutigira makombithia wandikithania uyu Boniface Mwongera atuambirie na ino. Na hii shughuli ya leo ni shughuli ya kuwafunza wale watu tunaita trainers of trainers na wale tunao jaribu kutrain ni ili waweze kufika kule mashinani kutrain wale wengine wale wataendesha shughuli hii ya kuwasajili wakulima wetu katika taifa letu la Kenya. Tumeona ni muhimu kwa mipango sawasawa ili kunjipanga kama serikali kushalisha chakula cha kutosha, kushughulikia mkulima kwa ile program yetu ya subsidy, iwe ni ya fertilizer, iwe ni ya mbegu, tuwe na indandi kamili inayojulikana ya wale wakulima wanataka usaidizi ama wakulima wale wanajishughulisha katika taifa letu kwa ukulima, aidha uwe ni ule ukulima wa miwa, uwe ni wa mahindi, uwe ni wa mchele, uwe ni wa majani chai, ni ng'ombe, ni mbuzi ama nini yeyote ile, chochote kile kinahusikana na mambo ya ukulima, ili tuweze kunjipanga kama serikali kuwashughulikia na kupanga kikamilifu ni vipi zile requirements zetu za mambo ya chakula katika nchi yetu tunaweza kupanga, ili tukitumia wakulima wale tulio nao tuweze kuchalisha chakula cha kutosha. Tunataka kuondokea hii aibu ya kila wakati kuko na kiangazi, kila wakati sisi ni nchi ambayo inaenda kuomba chakula. We want to plan ourselves ili tuweze kuondokea hiyo aibu, na ndio sababu tunaweka mikakati ya kufanya mambo kama hayo. Tumefanya kazi mzuri na tumefikia hapa siku ya leo, and I'm sure na hii mpangilio tukiendelea namna hii tutaweza kuwa na data ya maana ya umuhimu kusaidia nchi yetu, na serikali ikiendelea kutusaidia hivi kama ministry, we will make sure that we increase productivity and our country will be food and nutrition secure in the next in the next 1 year 18 months, because I'm sure na ile mikakati tulionayo tutaanza kushalisha chakula hivi karibuni cha kutosha. Nteto cienge gikundi kia Meru Central Coffee ni kibanganitie gutongoria ayuthi na nkinyagia antu akakiri ubandi wa itina milioni imwe cia kaoa nikenda kuthiria meciria ma ati kaoa kethagirwa karika antu maria akuru aki mariuga Meru nio ena kaoa gakega bururu a Kenya indi gatina thoko na riu mariuria thirikari kunenkanira utethio methagirwa makinenkanira gukurukira gikundi giki na te gukorokira NCPB nikenda ukinyira murimi korebo. Kuringana na Joseph Kiogora uranumenyeri mitaratara kingwatanio kawa Meru Central augitana ni mwaka juju bena mubango jwa kwanda itine bya kawa milioni 1 nikenda gutigira murimi wonde akona kawa union twina nasare kawa ira certified na coffee research na twina mubango jwa kwanda kawa itina 1 million seedlings
Last year turari na 300 seedlings na mwaka juju tutagetete 1 million seedlings kenda ote murimi ukenda kwanda kawa aga na guchinjia mitira mikuru nontu kinya kawa mutijo kurago atweka production ge kwinama ojoromba kwithwe na ng'ombe kwigakura watweka itenda returns kinya mutijo reijo bati guchinjwa tuga iguchinja cycle mubango juria baugete bakethwa petonithia nyambe mbithi na ekuru nikenda kuona witina mbere bokawa bokuthwa bukiongereka gutonyithia ekuru na youth gikawa nontu bwa ruju rwa kawa sustainability kawa nontu tuga kawa ikimera kia antu ba miaka 65 na Mberu Central Coffee tuciometia sana nontu itwejene miti ya kawa over 50,000 seedlings kiri ekuru na youth kenda bomba otonya kawene kenda ruju rwa kawa ruithira rurio amna bubu bakaromba thirikari nene itikiri kureta mbango ya fertilizer kiri ngwatano nye kawa nondo bena society nkuruki 34 ira ina arimi kathumba na bena nyama abisa bao marabatetheire kumenyeri bokawa indi twaromba thirikari ikire unions tia kemiro kiri mubango jwa subsidized farm inputs jure juthite thirikari kenda murimi atiga gwikara ini kwa new KPCU na cereal board nethre na mubango jwa mwega nonto Mberu Central Coffee Union na extension officers na agronomists na ina mubango jwa kuona fertilizers na other farm inputs ja chemicals cigwikirwa njirere agirite lakini gwatuka gutena mubango mwega mantu jau jatithwa jena jatireta maciara ja mega kuringana akiogora agwite nyawa gibomiti ibotumenya maciara ya kawa yake nama akigwata mbaru mutongerio mugongo William Ruto ati antu betho bakianda miti kwa wingi na Mberu Central Coffee Union ito kuunga rais mkono araugire mantu ja kuanda miti kinya tu mwaka wa 2023 tukona miti ni kuandwa ni arimi betu especially Weru Meringa na other shindi mitira tuthithia ni shinding of coffee na kurigiria ruo gikawa retweta weed breakers nkiripotra Weru TV bitamuthuri muriuki na riu mwanki wa gisiasa uria withirite ukionekanaga kaunti-ini ya Nairobi kana mucii munene wa Nairobi kuma mwishoni wa mwaka muthiru no mbete kwithirwo urithirwo ukibebia gavana wa kaunti inu uria ni gavana wa Siaya tawe James Orengo na thungirite Nteto ino akiuga munini wa rais Rigathi Gachagua atibatire kuthungira siasa cia kaunti ya Nairobi aruga kethirwo kwina thina Nairobi gavana Sakaja abatire kwithirwa akiaria na rais William Ruto imwe kwa imwe. Deputy President amekosa adabu. Amekosa adabu kabisa. Na nasema amekosa adabu kwa sababu kiongozi ya County Government of Nairobi City ni ndugu yangu Sakaja. Kijana shupavu sana. Na yeye pia alipata kura kutoka sehemu zote. Kwa hivyo kama kuna shida katika Nairobi, Sakaja can only talk president to president. Ruto to Sakaja. Not Ruto's assistant. Kwa sababu katiba ndiyo imesema vile Mama Elsie amesema. The constitution establishes 2 levels of government which are distinct. And katiba pia imesema ya kwamba we conduct affairs with respect and mutual cooperation. Hawezi kulazimisha Sakaja kusema vile anataka ama kutenda vile ametaka. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba kwa jambo ambayo imetokea, Sakaja is right and the deputy president is wrong. And we are not talking as people who are talking on any parochial or ethnic lines. We are talking on the basis of the Constitution of the Republic of Kenya that puts the affairs of Nairobi
city county government in the hands of Sakaja. Under the constitution, nobody can call to account the affairs of Nairobi other than Honorable Sakaja. Kirishingi Nteto seneta wa kaunti ya Embu Tawe Alexander Mondigi na uretie gavana wa kaunti ya Meru Tawe Kawira Mwangaza kugwatithania thirikari ya kaunti ya Meru na gutigira matina nkucanio na ma MCA nikienda gutigira Meru ni gukura kurukina murite tigetikirie nkucanio ino ituika ta iria cia kaunti ya Embu bara kwari na nkucanio gatagati ka MCA na magavana na kuthukia thirikari ya kaunti ino. Seneta wa kaunti ya Embu niwe Alexander Mondigi ni uratara gavana wa kaunti ya Meru niwe Kawira Mwangaza gukorwa na gikaro na atongoria aria engi a kaunti ino niguo mavange uria makurutithania wira vamwe. Ino ni vuve ya mbunge ya kaunti ya Meru kuvitukia Kawira akorwo akirutwa gitiri kia gavana no ate bunge ya Senate yaregana na mendekithia mama. Riu ni kwana mu requestaga etike kuwata na leaders monde na arumia rengi withie gutina kia na ndeto ya kugucania nigetha ithie county ya Meru ni kwatana county cingi tothie after ntwathurwa nini senator na governor na leaders yengi monde na MP na MCA ni tugwatanirite ndeto ya unit ni mbega kwetu kwatina na thina na Mwangaza. Mondigi augite ngucanio cia atongoria kwa igocongirira gukwama kwa mirandi ngurani ya uthii wa na mbere thiini wa county no ya Meru. Kwonira mu request athome na Embu miaka iria 10 twakwetu tuna thina tocio wethiria gavana wa Mboranda atia na andu arengi koguo ni kwana nda kumuonia aetikire kuwatanira makanitha na professionals na MPs na governors na andu arengi nigetha county ya Embu ya Meru ituike ya kuthie na mbere uria kwagirite. Mbunge ya Meru yareganite na wathani wa Kawira Mwangaza makiugaga ni uratumira wabici yake nae undu umwe na kumaiga kando maundu uri makonie county ino. Tondu county ya Meru ni mwe ya Mount Kenya East tuli county ithatu Mount Kenya East no turathi vandu vamwe ni tukande kuruta wira wega. Tariu kwina county ya Embu, kwina county ya Thaa Nithi na kwina county yake. Kwetu kwana ina thina yake. Number 1 ni agiro kuchuta nendaga athome aone kiruta wa dialogue ya makanitha na leaders ya yengi na professionals ni yatukane kuthi vandu vamwe na ngimwahakikishira thaa ici te mutumia ni governor wa Meru guni ngigweta. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na nyuma ya ngucanio ino cia gatagati ya gavana wa kaunti ya Meru na Kenyagia MCA mabunge ya kaunti ino riu murungamiri wa aruti wira obisini ya gavana Tawe Nchamba Mbithi na ugite riu thirikari ya gavana Kawira Mwangaza ni gwatanirite na MCA mama na Kenyagia ni Nteto iria MC wa Egoji West kirite kirori na kuga ni umani magwatanirite na gavana nikenda kurutira Ameru wira. Tukujirite turijite kwa muthonio kwa mawa ri ari moyo turijite kuleta muthonio kwa muringiti turijite kuleta muthonio kwa ikeno ri ari moyo tutikwenda muchiari akura tujana mawa na ngari nene na ndege jetu atinda choka matanaja uju tuija tukimoja tuteri nyene tunenkere mwekuru mawa ri ari moyo tunenkere mukuru mawa ri ari moyo urankwenda kuuria ntabantu kietu na baba ukura kwa na baba ni anini tutie kurekeriana tutie kurekeria achiari betu bathire nyaburu etakua ukejaga na mawa ugateri nyene ijaga na mawa munenkera moyo ri na inya ri ukuona ri ukuigua ri ukethia ri ukena munenkere mawa jawe mucheri kenere no katharimu turetikaniririe na ndi katukarende twitire Ameru ngugi na kinya MCAs turetikaniririe nabo gavana wetu turetikaniririe twinde turenda gukarandene kenda mwananchi akomba kwithirwa akirita ngugi na batu itugite gutugokiria kanywa kairi arumore ongi kana ita mugambo twa kugweta muntu urongi no tubutibui tujite guku kairi gwitira wananchi ngugi mantu ya jarakarikire gote muntu urachindire na gote muntu urachindirwe. Mama ndio gavana wetu, si ni kweli? Na tuende ka tulega tuturonge miaka gana kwa ukira kina gitumne tushurire elinda ryawe antu bego jisti batereke basa odimenti batereke na Bameru bauratia batereke nuntumbala itegetumi une ndalira munya miaka ire ngoro na munya miaka ire urare gitena raiji no ari baba chia kwa teoma twaja na gambasari
si watu waliumia, ituretekanirerie na tukarutira Meru ngugi sisi tutasikana na gavana atasikana na sisi na mbugo bakeba yura kwa tukuga itokorwa na gavana teka torauga gavana ti mama tuga gavana no ungi no ndo no bwaburire ende gatora ikanetie njara twetekaniria sawa twaikania njara tugetata bamenye gavana menye MCA ngugi aneje sawa no MCA menye ngugi gavana nireko na ne oma gavana kirotha submissions nara na ugete MCA barari ageni kirano twega aromba siasa ari na kiama ka independent kogu ataonete MCA batakarite mbi lakini leo torasema ni na ule twakara mbi itoramenya ni ko test ranger na tokarutira nto betongoge Gatonekanya ga kunogo kabanini utikathie nwako hapo. Leta driving license. Ala, ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni msikilizaji hapo. Ngeza bodi kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bana? Tunakuuliza ni station gani? Gani bwana? Angalia mumbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM. Umundune ija Weru. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Kuma guciaro kaga kenke kaije keneja Weru TV itithuruto twikura na gutambaja rungu ni untu bwako bwo mutegeri wetu irenjire mwe gutigira ituko gukinyira go mutegeri na njira cionde na ndino wone Weru TV kiri signet na pang free to air sometimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untu bwo tututikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Orenge inkogwate ogeni tukithie na mbere uria wari Vice Chancellor wa University ya Chuka tawe Professor Erastus Njoka na uritie skuru cia ma university kwithirwa ikionjorithia na nkiregia gucua njira cia gucua mbeca nikenda matikarie thina icithagirwo ikionekana muno kire macukuru ma kiwango kia iguru Martin Mugambi enaino. Professor Erastus Njoka urari munini wa Chancellor kiri University ya Chuka na theretia ati ma university mari na kagita kaumo mara maukurukira nuntu bathina ya mbeca. Ara Njoka mauritie gwichiria na nkinya gucora kura baomba kuruta mbeca iria itaecia kithirikari. I would like to say that there are a lot of challenges these days and we need universities to look for money from elsewhere through units that will produce
money to sustain the staff and even the constructions which go on, buying of equipment, lab equipment, which is very costly. So a lot of work has to be done. Universities have to do proper investments. Njoka ariuga ma university no maringe biashara gukurukira motungata maraba kwethura bakinenkanira na tigo gunkinya kwebendia akiri nthiguru cia nja kiugaga nthiguru ira nyingi ire na university itari na inya na kwoguo arito no abathungire kiri university ire nthiguru ya Kenya. They can even buy houses the way I bought a building in Nairobi and get rent. That rent can subsidize the money they get from the government. We are surrounded by countries with very weak universities, so we can use that opportunity to advertise there, work with the government, with the Ministry of Immigration, and then students can come from other places and they can boost the economic status of our institutions. Kiongera riugo chunkoni na nkinyo thondeki bointo bijeru bogatetheria university cia nthiguru ya Kenya gwichwira mbecha. Otherwise, things will be burnt if it is not done like that, because so many things have to be done. At the first, universities were meant to teach, do research, and go to the field. That is how we were cheated by the colonialists. They didn't tell us there were other two things that were needed. That is innovation. If our universities are innovative, they can sell their discoveries to other places. Umaniana kirira gikikyo njoka ugite weka gita kararugamirite university ya Chuka toroko bambecha cia waki kana cioguri bo intonwa biriko bia university inu. When I left the university, I never left it with any debt, and I never borrowed any money for the construction of anything. I was using the money that we generated. I made sure that that money was used properly. It was used prudently, and it happened. We were not using money for things that do not matter. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa